Bersebatan di baro. Bersebatan di biru. Teka, lunang sebut apa? Keteng jongka mission sri jong yang akan step kadai. Kamen siam nak bentar commission. Abau RTM dangdar pembahasan siam. Ujulat kejenis yang 7-day Adventist. Katu kan siam jong kat berupa berparat. Henry habai pa berimei wilayah klan. RTM musyam masa berimei berumjurung syu hapo kaya manis 7-day Adventist. Yang kejeng adong berimei. Habang dapat news niam, ipai loong baudai dan syak Baptis nomor ularang ba. Kenadu kata kapor ulalai jenis yang biang kaya penesaran di Adventist berulah syur bentaru di Bible study. Arsenal hadian ulah syak Baptis berulah syakri yang kabalang dan kapapenbin penbiang yang sound system haya mani. Habai na ilapoi kapat beruai beriu, wardiang uriyai syang sa bati. Hakawai kesini palai, habai imei imdan hayim, upana uloong ya uartiam ba umde kanle shaye mani uartiam pat uloong ba unlen te upana ula be no ya u na yeng rengkat ka bapha ra ekitum kitam jo ubaro rengkat ka bayam uartiam ulan le ya kata ba ulan le shaye ipa ba dimi khan le yang subhai u haka jin shong jin sa lang batki uartiam ulan kham jan ya ka jin de jo u ba ulai lo kun ko ba ha ka baduai ba pule ka Bible. Lakta jure kamtang habau la pule ka jengula Jisu habit khoi Marcos nang bashkau ka parpat pindai hadu ka lekau. Shisha ma om pi om dan bala ino ela yeng lani ki himmen bau shinrang ni kan thai lani pa lani ka kemi lani ka tengah lani ki kun lani ki bri na ka benta jonga pa jong ka gospel. Henry onyo diam kan shispa sha kata yak kata minta hakan ni kapot yak yem yak himben bau shinrang macam thai yak keme banyak kon banyak bridi lam ke jung le ben rak kapot thai ka ban sawan ka jung im bom jukut usngo ko Jesu om hauhi long ubasngan min sim men yo ka yem ka jung im bom jukut ka jung sngan min sim jung la jan pendu haba ipai la sange la jenis yang ila sedang bendikian. Namun kata hakawai kesini sebetul, ila hukum ya uban yarap kami i hayi yang artinya mula kena ben ko ngo eki. Katakan penlong ya i ban be no ya ulayim. Dinong kenya talang gila ai la de uban sa ayang mani. Hadir pun benai pat imai ko pana ikla hot sa biang u batki. Hendak jadi de jung u batki kana dak ke jung thun. De ba ipai la kla no la let sa biang ini kha. Apa dan kita jadi dulu jung u artinya bukan ange ben duai ben kulit dia ayat Bible. Hakawai kesini, uai para bangai uloong. Tu ini dua ba ulai ai pi yanu hau ba pila ban ai Bible study. Lain na inti kena yai klam kanu wajung juba. Henry hakabakut ulai yo i badan katu kat ni giru kelagi bawan jenis yang mana kesini sebetul. Di ulang kasu bahai ki benci mentah haka Bible study ba un ai. Haka jun le kata lakun haka museum ba unlong missionary. Ulai asal kita ki global mission pioneer ki beliau ki bahasa mereka gospel dan para jatuh beliau. Ulai dua ko unlong global mission pioneer ber ulai let show pastor dan kuli kumno ulai ang kata. Henry jua ba unyo ong AA pastor ulong ni kwa epi benno global mission pioneer. Uarnya mentau dah dapat ko arslam kejeng kram makrau jung kalau menyerap ya bun ki beliau ben kre jung arsiam Jesu ka balajan hadu kata. Ngalakan yu i kisah lu kong juga jeng kre jeng ngau om. Ngalakan tentang yang laga jeng em sok gulai katong jeng ngau kalau men kring ki beliau sok kres. Kita kan dia jeng khana mission jeng ni dia syukur.